Animals, Believers. Smijem li vas nešto pitati? Da? Tu gdje je pitanje o prethodnom obrazovanju, što točno moram navesti? Ako ne znaš pročitati obrazac za prijavu, ne želim ni zamisliti kako čitaš partituru. Oprostite, nisam željela smetati. Moj savjet. Ono što započne loše, završi još gore. Zato razmisli o tome. I da, smetaš. Oprosti, zašto si to napravio? Što točno? Bio si jako grub. Nisam. Ali zašto bi bio grub prema kandidatkinji za upis? Beto, što to govoriš? Naravno, ne. Sasvim suprotno. Htio sam oraspoložiti jadnicu. Bila je malo zabrinuta, vidio si? Meni se učinilo da si bio malo grub krivo ti se prema učinilo. njoj. Ne. Dobro, okej. Oprosti, jedno pitanje, čudno je, ali je li moguće da je bio malo grub prema tebi? A? Ne, samo sam nervozna pred upis. Aha, dobro, okej. Ako ti bilo što treba... Naravno, sve što god trebaš. Slobodno pitaj. Može, hvala vam. Molim. Nervoza, zar ne? Da. Onda je ipak bio nesporazum. Da, sigurno. U redu. Uskoro će se održati audicija, Gregorio. Moramo se pripremiti, dobro? Treba se dobro organizirati, imati na umu svaki detalj. No, naravno, možemo staviti keramičke figurice i šarene balone. Što misliš? To je još jedna ideja. Zapravo, znaš što sam ti govorio? Antonio, ovo je puno više od... Hej, ne slušaj me. Hvala. Ovo je puno više od ispita. Ovo je audicija. Ali neće biti audicija. Što mi želiš reći? Pa, audicije su samo za profesionalce. Ova djeca se trude položiti prijemni ispit i ništa više, mislim. Što je loše u tome što se trude? Ne. Loše je to koliki ćemo mi trud morati uložiti kasnije. Obrazovati ih tolike godine. Mislim, nema više strpljenja. Ali dobro... Ali čovječe, to je ono čemu služi studiju. Otkrivanju talenata. Tome da ih pratiš dok ne postanu profesionalci. Da, dobro. Razvijanju njihovih mogućnosti. Jedno je ispolirati dijamanta, drugo je ispolirati željezo, Antonio. Kako bi bilo lijepo raditi samo s profesionalcima, zar ne? Izvući ono najbolje iz najboljih. Ako je to ono što tražiš, u studiju to nećeš naći. Bilo bi puno bolje da budeš malo otvoreniji. Ima jako puno skrivenih talenata, ali s ovim stavom nećeš ih uočiti. Ne, nije da ga samo ja ne vidim, ni oni ga ne mogu uočiti. Skriven je ispod zemlje. Aj, Gregorio. Ali, Antonio, nemoj se ljutiti, ali ako mi ne... I da, ovo definitivno više nije mjesto za mene.